neko da mu kaže stoko bez repa. To sam nedavno čuo. Pa to je strašno. Čovek čita svoj radni vek, radi, stvara, on je intelektualac, on nema mogućnost da se brani. On nema taj jezik kojim bi mogao, ili ne želi da ga koristi, kojim bi mogao da odgovori svojim političkim protivnicima. I šta je? Epilog svega, on ne želi da bude deo tog društva, a onda kaže s kim si takav si, ne želi da bude, ili biva ponižavan, vređan, ili jednostavno ćuti i onda naravno kada ćuti ne dođe do izražaja i onda mogu da mu kaže ništa nisi radio. A da li je rad to pljuvati, prozivati, vređati svoje političke protivnike? Za mene je rad da ljudi različitih političkih shvatanja sednu i da kažu ljudi, ajde, razumni smo, pismeni, obrazovani ljudi, imam ja svoj predlog, svoj politički stav, dozvoli da ga kažem. A onda ću ja sa druge strane da kažem, stanite gospodo, poštujem to, ajmo da tražimo kompromis, ajmo da budemo malo više tolerantni. Pitanje uloge intelektualaca u političkom životu je izuzetno delikatno. Još za vreme Tita intelektualci koji su bili slušani, reklo bi se, imali su atribut pošteni intelektualci, što je značilo da većina intelektualaca nije bilo pošteno. Što znači da se nisu slagali sa aktuelnom politikom. Potonji događaji su upravo pokazali da ti vrhunski intelektualci, ako se Srpska akademija nauka može označiti stecištem vrhunskih intelektualaca, je odigrala ulogu za koju se ne bi moglo reći da je slavna neka uloga. Ja recimo imam prijatelja koji se zove Velja Ilić i on je jedan divan čovek. Jedan divan čovek i on nikoga čak nije ni opsovao, nikada ga nisam čuo da opsuje. Ali nije to ovaj Velja Ilić o kome štampa, piše i tako dalje i tako dalje. Ja i tog čoveka na neki način mogu da razumem, on je takav kakav jeste, ali bi morao malo da smanji tu vrstu adrenalina koju ima i da spusti sve na jedan drugi nivo i da nekome kaže, pazite, sa lepom reči možete da ubijete čoveka, da raščistimo to, ne morate da ga opsujete. Lepa reč koja ima dvosmerno značenje može da ubije čoveka preko puta. Potom neki intelektualci koji su sebi dozvolili da se politički angažuju također nisu pokazali neki zavidan nivo funkcionalnosti u političkom smislu. Sve te okolnosti koje sam naveo upravo pokazuju da ne postoji sposobnost, jedna univerzalna sposobnost, već da je politika profesija za sebe. Da se politikom ne može samo baviti pametan čovek, nego, kao ako intelektualcima smatrate pametne ljude, već se može baviti neko ko ima i neke druge sposobnosti. Koje su to sposobnosti? Kad i neke negativne sposobnosti, kako mi psiholozi to ocenjujemo. Znači, po pravilu sposobnosti koje su u domenu karaktera, znači strukture ličnosti, čak i ono što mi u patološkom smislu nazivamo psihopatijama, takve sposobnosti narod želi. Jer kako inače objasniti fenomen koji je bio u Nemačkoj, ajde uzmimo Hitlera, za koga se post festum moglo naći 100 elemenata na osnovu koji bi se konstatovalo da je on bio patološka ličnost, a intelektualci su bili za. Kako objasniti da su intelektualci između ostalog podržavali sistem koji je posle rata funkcionisao u ovoj zemlji sve do 1988. godine. I definitivno kako inače tumačiti da taj narod koji je pre svega vox populi, za koje se smatra da je uvek u pravu, može da bira određene ljude za koje, osim minornih kvaliteta intelektualnih, bi jedno profesionalno oko moglo da zaključi da posjeduju i određene patološke, da ne kažem crte, ali patološke manifestacije koje bi bile odlike i određenih psihijatrijskih bolesti. Da se skockate za male pare. Modul.
Pedijatrija i dečja ortopedija. Kompletna dijagnostika i lečenje bolesti srca. Dijagnostika i lečenje organa za varenje, vezbolna kolonoskopija, gastroskopija i rektoskopija. Biohemijska ispitivanja i dijagnostika hormona i virusa. Varnava, vaš porodični dispanzer. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljkovića 84, telefon 018 533 447. Specijalna internistička bolnica Niroš. Vrhunska dijagnostika na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima. Magnetna rezonanca, magnetno-rezonantna angiografija, kompjuterizovana tomografija, ultrazvuk, kolor Doppler, mamografija, sve vrste rentgenskih snimaka uz nadzor vrhunskog tima lekara. Specijalna internistička bolnica Niroš. 018 520 640 520 174. Niš, 9. brigade, broj 10. Da se skockate za male pare. Modul. Dispanzer Varnava na novoj adresi sa dobro znanim i savremenim sadržajima, novim metodama i stručnom ekipom lekara. Ulica Ćirila i Metodija 25 u neposrednoj blizini Doma zdravlja i Filozofskog fakulteta. Telefoni 520 360 i 520 680. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljkovića 84, telefon 018 533 447. Specijalna internistička bolnica Niroš. Vrhunska dijagnostika na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima. Magnetna rezonanca, magnetno-rezonantna angiografija, kompjuterizovana tomografija, ultrazvuk, kolor Doppler, mamografija, sve vrste rentgenskih snimaka uz nadzor vrhunskog tima lekara. Specijalna internistička bolnica Niroš. 018 520 640 520 174. Niš, 9. brigade, broj 10. Možda i najtransparentniji deo političkog primitivizma predstavljaju politički talk show-i koji se stalno emituju na nacionalnim medijima. Tu svako svakog može da optuži, okleveta za bilo šta, da pritom ne snosi nikakvu odgovornost. I sve to liči na jednu vrlo jeftinu zabavu. Svi ovi talk show-ovi na televiziji upravo služe za promociju ličnosti. Ako se tome doda da i ovo glasanje preko SMS poruka je organizovano, kako je inače moguće da se dogodi da takva bude jedna disproporcija da, na primjer, jedan od vodećih političara jedne stranke dobije 96%, a ostala dva učesnika dele ovih tričavih 4%. U svakom slučaju, davno, a to treba verovatno dosta iskustva životnog, sam spoznao
da se u životu ništa spontano ni slučajno ne događa, a u politici ponajmanje. Da budem iskren, ja to ne mogu da gledam, jednostavno. Ne mogu, pokušao sam poslednjih mesec dana da gledam dva politička duela. Jednostavno nije mi prijatno. Žao mi je građana koji to gledaju, žao mi je građana koji navijaju u toj priči. Obično, kada su dva političara onako rečita, spremna na taj grublji rečnik, to i nekako mogu da podnesem, mada ne gledam lično, ali kada vidim dva političara od kojih je jedan ovako spreman na taj grublji rečnik, a drugi koji se bori u čitavoj emisiji da dođe do reči, to nije mi žalosno, samo mi je žao toga što će narod, barem ona dobra većina, u onom ko je bio nekulturan, da kažemo, na neki način i bezobrazan, da u njemu vide pobednika. To je strašno. Ja sa uživanjem gledam te emisije. Iz prostog razloga što meni trebaju takve emisije. Ja sam zreo čovek i meni takva vrsta edukacije neće da naškodi. Ja sam sa domaćim vaspitanjem. Međutim, trebaju mi zato što sam profesionalni karikaturista. I to mi daje nekakav sadržaj koji ja sutradan, preksutra upotrebim kada je u pitanju tuš i pero i bela hartija. Znači, ne ostajem im dužan, apsolutno im ne ostajem dužan, ali sve to izgleda strašno ružno i strašno. Normalno, ako nema suštinske analize i promišljanja političkih pojava i ako nema nuđenja rešenja, da bi se to uradilo morate da imate adekvatno znanje, onda se sve svodi na nešto što predstavlja mas-mediologiju u krajnje negativnom smislu. Dakle, radi se o tome da trebate javnost da udaljite od suštinskih tema, da javnost privučete na način kao političar, na taj način što ćete nekakvim bezobrazlucima, polupismenim dosetkama, poprilično vulgarnim vokabularom istaći sebe u prvi plan i umesto da nudite ozbiljna politička rešenja, onda se namećete nekim drugim vrednostima, odnosno ne vrednostima da biste dobili poene. I to je svrha tih emisija kojih ima strahovito mnogo. Pogotovo jedna vrsta kulture gde ne saslušaš svog sagovornika do kraja, nego mu uskačeš u reči i tako dalje. Prosto na neki način oni jedni druge odvode na drugu stranu kako bi prekinuli misao, kako bi dezorganizovali čoveka u potpunosti da ne može do kraja ništa da kaže. To je jedno nepoštovanje sagovornika preko puta, to je jedan primitivizam poslednje vrste. To je strašno. Znam da to televizijama donosi veliku gledanost, ali i po cenu da imamo nižu gledanost, doveo bih u studio političare koji će jedni drugi da slušaju. Gde ćemo posle emisije da kažemo da, došli smo do nekog kompromisa, a ne ono gase se svetla, onda čujemo, nedavno smo čuli, ma bitango jedna, sve to. Kaže naš ministar drugom gospodinu koji je takođe na visokoj funkciji, ne znam, ovaj možda njemu uzvratio, ali to bitangu ili nešto slično, ali je ono meni zaparalo uši jer nisam takav čovek koji je spreman da sluša sve te reči i za mene to delo je poražavajuće, strašno. Nema pravih analitičkih, suštinskih, političkih emisija, već ima emisije gde se malo kombinuje muzika, malo se kombinuju nekakve političke izjave, tu su neka prepucavanja, nadgornjavanja između političara, ko je pametnije, sve se radi na jednom zaista jako površnom nivou i svrha medija sada u Srbiji jeste zaglupljivanje naroda u krajnjem smislu, da bi se oni koji nemaju mogućnosti i sposobnosti za suštinsko bavljanje politikom predstavili kao nekakvi političari koji nude, imaju viziju, koji nude nekakav izlaz iz ove krize u kojoj se nalazi. Dovoljno je 3-4 političara kaže on je izdajnik, on je ovo, prodaje državu, prodaje grad, prodaje to, prodaje rođenu majku i sad si ti jadni što si rekao, različiti politički stav koji nije po volji određenim političarima, izdajnik. Pa dalje ovaj drugi spreman da li ima prava da sudi da li si izdajnik ili nisi izdajnik, da li si strani plaćenik, a svi smo pomalo strani plaćenici, jer ono što radimo prodajemo strancima. Ja mislim da takve emisije nisu potrebne ili bar da političari ne treba da učestvuju u takvim emisijama, odnosno bi trebalo uspostaviti neku vrstu suda časti koji bi procenjivao šta i kada i gde izjavljuju političari i delio negativne ili pozitivne poene i onda posle recimo 10 negativnih poena trebalo bi zabraniti uopšte medijsko pojavljivanje nekih političara. Dakle, mislim da je po onoj staroj maksimi vina i igara, odnosno hleba i igara, da se o tome radi u svim ovim emisijama koje imaju zaista veliku gledanost. Reč izdajnik se zloupotreblja. Ti možeš lako da budeš izdajnik.
bez argumenta da budeš optužen, da ne pričamo o reči lažov, on laže, to je strašno. Pa kako možeš čoveka da optužiš da je lažov, a nemaš argumente ili imaš neke labave argumente za to? Kao da učesnici ovakvih emisija boluju od poremećaja dvostruke ličnosti. Naime, čim se završi emisija, oni su prijatelji, idu zajedno na večeru i pričaju sasvim drugačijim i civilizovanijim jezikom. Za ne poverovati da su to one osobe koje su do pre par minuta jedna drugu nazivale i smatrale najvećim neprijateljima. Govornici kažeš da je lažov, a posle toga, posle 2 sata na pauzi pijete kafu i ćaskate onako lepo. Pitam se, to i mi novinari dobro znamo da političari u studiju skaču jedan drugome na glavu, a kada se isključe kamere normalno piju kafu i razgovaraju nižim tonom. Smatram da ova ponašanja nisu puki izrad trenutnog afektivnog stanja, kako mi govorimo, već da su ona manifestacija moći, koja je moć prevazilazi verbalne sposobnosti, pa taj višak moći se ispoljava u vidu fizičkog obračuna. Sve to ima za cilj da se publici prikaže da iz takvog jednog sagovornika, iz takve jedne osobe koja predstavlja narod, izvire snaga jedna koja je snaga takva da ne može da se sputa, da ne može da se obuzda, a priznaćete, narod voli snažne ljude. Prema tome, oni se ni na taj način kandiduju za narodne tribune, za predstavnike onog dela biračke mase koja inače u sebi gaji agresivne tendencije. Oni idu na večeru, dragi moji, to je apsolutno tačno. Nema nikakvih problema, imaju sasvim jednu drugu priču iza toga. Sasvim jednu drugu priču. Pretpostavljam, nikada nisam bio u situaciji da ih čujem iza kulisa, ali pretpostavljam da oni jedni drugima se izvinjavaju i jedni drugima kažu da oni to moraju da rade zbog svojih partija, čiji su oni eksponenti i da imaju na neki način imaju domaći zadatak kako i šta da urade. Na kraju možda imaju zadatak i da nekog ispsuju u emisiji, ne isključujem čak ni to. I ovo ponašanje koje mi osuđujemo, agresivno ponašanje političara, jeste naučeno ponašanje, jer ono je svrsishodno, ono ima neki dalji cilj koji možda mi sad, laici, ne možemo sada da spoznamo, ali u svakom slučaju je tako. Ako je to tako, nije slučajno da svaki grad ima najmanje po jednog ili 2 političara koji su negovani, koji su pre svega školovani i koji nisu imali niti kada da se bilo gde ogledaju u nekoj profesiji, već su se ogledali u profesiji koja se zove politika. Narodu je to simpatično na neki način. Ja gledam moje komšije koje gledaju takve televizije i koje... Mnogo je tužno kad običan čovek donese zaključak da su oni ispod svakog nivoa. Mnogo je tužno. Ako imate takve ljude gde prosječan građanin ove države donese takav zaključak, da nas takvi ljudi vode, onda možete da znate sasvim kakva nam je država i u kojoj državi živimo. Posebna priča su političari koji šutiraju novinare. Za ovakav vid ponašanja prosto da ne postoji nikakav komentar. Političari koji su imali jaku želju da postanu fudbaleri kad su bili mladi i da im to nije pošlo za nogom i da su oni kasnije došli do situacije da mogu da šutnu i šutiraju. Ima dosta političara koji se nalaze u upravama klubova, koji su isto tako voleli da šutiraju, a ništa. Evo sada imamo priliku, gospodin Stanković, koji je jedno veliko svetsko ime u košarci, nije prihvaćen da vodi Srbiju i Crnu Goru kao košarkaški savez, zato što je to intelektualac par excellence, zato što je to čovek koji je u svetskim okvirima, zato što je to čovek koji mnogo znači za košarku i svetsku i našu i tako dalje i tako dalje. Ko njega smenjuje? Neki primitivci. Neki koji su imali želje da budu košarkaši, koji nikada nisu ubacili loptu u koš. Niti će ikada da je ubaci. Ali imaju neke druge beneficije unutar toga, unutar tih fotelja i ne puštaju te fotelje apsolutno. Verovatno bi odgovor koji bi ste možda očekivali, a to je da je to samo svojevrstan vid sveukupne agresivnosti. Agresivnost može da bude verbalna, ali takođe može da bude i fizička. Agresivnost se javlja onog momenta kada čovek naiđe na prepreku, onda kada postoji neko ko sputava zadovoljenje određenih motiva.
Pritom se novinari pojavljuju kao svojevrsni frustratori, dakle oni koji isputavaju manifestaciju određenih mišljenja ljudi sa kojima komuniciraju. Novinarska profesija na zapadu je poštovana profesija. Novinar je tu da izveštava, da rešava mnoge probleme, da raskrinkava razne mahinacije, manipulacije i marifetluke. Novinar je tu da edukuje narod. I ja se pitam kako je u ovoj državi sve to moguće, da novinari na najgrublji način budu vređani, psovani, fizički maltretirani, da im se preti. Pravi problem političke nekulture proizilazi u stvari iz negativne kadrovske selekcije. Naime, najviši stepen političke nekulture koji prelazi već u nešto što može da se nazove zlonamernim u politici jeste neznanje. Najveći nivo političke nekulture je kada se bave političkim procesima oni koji nemaju adekvatno obrazovanje, oni koji zarad političkih poena ili nekog